Budak ni kan palakoh. Cukan budak ni kan kening jual. Bahkan budak bini ni kan bisa polong tedung bi majikan nah. Oleh polong tedung meskipun tak kabin. Keng mun polong tedung ni kan bedah akibat ketika ni budak polong tedung bi majikan nah. Mun sampai ngandung ni kan pahrembi ni kan nyamai ummul waladnya man. Maka ketika ummul walad ni ketika majikan na mate ni kan langsung merdeka. Jadi orang biasa boleh beni budak boleh. Jadi polong tedung oleh keng mun polong tedung ni kan berpotensi akan menghilangkan harta. Kan budak ni kan larang cek mangke namun dijual atusan juta lambok ni cek saya dikalkulasi dengan uang sekarang budak ni kan larang. Karena orang bisa jual beli bisa polong tedung. Jadi budak ni kan larang. Mungkin cek beda gula melek. Baik. Maksud tak palako compo. Punjuk rasa dia. Hahaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, utama ipun ajunan semulja Kiai Haji Abdus Syukur, ajunan Kiai Kahar, ajunan Kiai Bahri, ajunan Kiai Musahwi, ajunan Kiai Nirto, Kiai Ruhul Hayat, Kiai Misyar, juga tak kalib ajunan Kiai Junaidi. Wa man indahum minal ulama, setuju para kiai, setuju para guru sehadir. Nu'un saporah dan gula tak bisa nyebut setuju karena terbatas pangauning badan kaula, namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dek saja. Seampun alengki, Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat utama ipon senyepoe di Salobu. Saya kesempatan mangken juga merangkap sebagai sahibud dakwah. Kekak Dinto Bapak Muhammad Soleh, sarjana pendidikan Magister Manajemen, beserta seluruh jajaran majelis keluarga, tercukan tak kalib Jam'iyah Solawat Al-Maduri Hubbun Nabi, dan sateja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat, dek sateja ajunan beten kaula amul ja'aki. Alhamdulillah
kesempatan mangkin kaula ben ajunan sareng Allah sokani apolong dalem kabada taat ben ibadah da ajunan ipun Allah samu ke along polong kati mangkin kak dinto sareng Allah patet dia sebab kaula ben ajunan pakun apolong sampai ke akhirat. Solawat ben salam ngereng atau raki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi kalaben solawat ben salam kak dinto samu ke tetilan celen sateja saya hadir kesempatan mangken efek tabingkengan bi Gusti Kanjeng Nabi kalaben syafaat amin kalaben syafaat kak dinto kaula ben ajunan tak kira nyeting dak kapanas saapoi neraka. Para Rabu sesangat badan kaula amul jaaki ben insyaallah kula ben ajunan kala ben maulid nika bakal dadi orang seteka hajat dunia akhirat. Kala ben entar ke acara maulid kati mangken nika saten puntenah setidak-tidaknya kita akan mendapatkan 3 keistimewaan. Ajunan sentar makin nih. Kuda tak bahasa tuan rumah, pulang tuan rumah cung benyaan biaya nah. Bukan kita, tapi kan kuda benajunan makin tak banyak biaya. Karena ajunan pada biaya ki ya kan to, thank you. Pada luang biaya juga. Le alasan molot nikah saya masalah. Mana bisa eja buah kibi ulama nikah anapa molotan nikah mi raja ateh. Kula benajunan bekal selamat kala ben molotan. Kan salah situng alasanna li'itkihi yukhaffafu anhul azab ay an Abi Lahab kulla yaumil itsnain li'itkihi jariyatahu Suwaibah. Molotan ni kami kula benajunan raja ate pasti selamat kala ben amolotan. Karena gara-gara amolotan nikah Abu Lahab bi Allah siksana iparingan. Setiap hari Senin, paringan anapa? Polanna Abu Lahab ketika lahir Nabi Muhammad akorbanaki tunyana. Napa tunyana? Budak bining mertika aki. Mun lambat ni kan beda istilah budak. Makin ni kan budak tak ada pun. Perbudakan makin tak ada. Di mana ketika beda peperangan antar orang Islam dan orang kafir, atau antar situng suku dengan suku yang lain, kek lah kek nikah ipate maka ni bini ing tunyana ben anang kan kalah habis menang. Jadi dulu ketika ada peperangan, kek lah kek ing nikah mate, bini nah ikiba mule, tunyana ikiba nak kanak sekene ikiba. Le tunya nak kanak ben si bini nikah kan kalah habis menang. Lereng bini ben anak nikah kubai budak lamba. Budak nikah palakoh juga bisa diperjualbelikan. Jadi senaus Islam nikah datang, perbudakan nikah bakun beda. Jadi ketika ada peperangan antara orang Islam dan orang kafir, lamba, ketika orang kafir nikah kalah, maka ni bin ing ikibah bi Islam, an ikibah ikibah budak. Budak nikah palakoh. Cukan budak nikah kening jual. Bahkan budak bini nikah bisa polong tedung bi majikan nah. Oleh polong tedung meskipun tak bin. Ing mun polong tedung nikah bedah akibat ketika nikah budak polong tedung bi majikan nah. Mun sampai ngandung nih kan, pahrembi nika nyamai ummul walad nyaman. Maka ketika ummul walad nih ketika majikan nama teh, nika langsung merdeka. Jadi tadi orang biasa boleh, benih budak boleh. Jadi ika pelong tedung oleh, keng mun ika pelong tedung, nika berpotensi akan menghilangkan harta. Kan budak nika larang cek mangkin, mau dijual ratusan juta lambat nih. Cek saya dikalkulasi dengan uang sekarang, budak nika larang. Karena orang bisa jual beli, bisa ke pelong tedung. Jadi budak nika larang. Mungkin cak berada aku lah melek. Baik. Maksud tak palako compo. Punjuk rasa dia. Hahaha. Engki kan kening palako. Palake. Palako. Ya, palako. Palako lake.
Nggih, kan. Intine senika, pon. Intina budak ni ketunyak senika lho. Saya sampai yakin gule intina budak ni ketunya raja tengki. Le ketika Nabi Muhammad ni lahir, ketika Nabi Muhammad ni lahir, Suwaibah ni budak Abu Lahab, Suwaibah ni budak. Abri tahu ke Abu Lahab cak Nyai Aminah lahir pejing laki. Le Suwaibah ni langsung mertika aki. Suwaibah kagak mertika. Saking dari pungan Abu Lahab, Suwaibah ni kayak mertika aki. Padahal cak jual dan ni kan cak mangkena atusan juta ni kah. Abu Lahab saking dari pungan nah tunyana ni ka ekor banaki pailang saking dari pungan nah. Nah, ni kabi Allah iarkai. Tunyana Abu Lahab yang dihilangkan cuma-cuma. Abu Lahab budak ang Suwaibah cak saking jual paju atusan juta cak mangkena. Pasal mertika aki kerana bunga. Ni kabi Allah iblis. Kalau ben panapa beli senah? Abu Lahab makin masuk neraka setiap hari Senin paringan seksana. Mik ringan. Debuna Sayyid Muhammad men kitab Haulul Ihtifal li'akihi jariyatah Suwaibah karena Abu Lahab teman akorban tunya bekto lahir Nabi Muhammad saking dari pungana. Akorban tunya bekto lahir Nabi Muhammad kak din tobi Allah yang ke. Toreh kula benajunan pah pendingaki benda daerah buluto kan tohi. Benda daerah lobuk ni kan ki. Sampian pun molot karena korban tunya kan ki. Ben tahun ki. Tak usah abahas sampian saya amolot dan guna makin tak usah abahas pak kelebun tuan rumah sebanyak biaya. Mbian makin sekak kantone kan nakin norok mobil yu. Kan nakin ngongkos sampian. Oke kan? Pak nakin mancing sampian. Iya saja pakai pededung tak buat aja lewana. Mbian mancung itu kulu turaki. Mbian ki nakin majer pese. Mungkin abang ki. Biar lebih sampean gak kentuki ngibenak kanak kene. Minta bung belembungan. Lah, cek saking mbian tak gak kentukan anang lo temin tejeno. Jadi sampean tak usah king abahas amolot dan tuan rumah sambil banyak ajunan boy. Tepatnya acara amolotan ni ke akorban tak buang bumbian. Pakai dik ke muslih ajunan je pun. Entar boleh ngongkos boleh sampean. Bener. Wah leku pengajian boleh, entar boleh ngongkos boleh. Lepas tak buambu ke barak ngongkos, ke timur ngongkos sampian. Bener. Le setiap tunya bi sampian seekor banaki. Mun Abu Lahab saus sekalian tunya ekor banaki bi Allah. Pada tilan-tilan ringan seksana neraka. Padahal Abu Lahab ni kenyata aki masuk neraka bi Al-Quran. Maka ajunan masyarakat lobuk ben sekitar. Seman kak kaman entar ke pengajian ibulan moloten. Tunya na sampian keluar. Tekan 10.000. Bagi 10.000 mun noleh. Lakar 10.000 keng mun sehari 3 kali kan 30. Bener. Lain esa. Lain pung pelembungan. Pah leku boleh. Pah benar. Pas saya korban beten, saya korban sampian sekakkan tuan ini kita mulai beri persiapan. Bener. Kita muntangkan cerua buku. Pada beda acara makan deh. Lepas guncing norok mun sampian mulai beri di masyarakat masyarakat kombo gelu. Malam manakin setrika semalam. Gelak aku payut tiaki kan. Mulai gelak dah tiaki posang. Mereka gelak kapan para mangkat sampean kutu atanak gelu. Arapah karena mun sampean gak kanto boleh dari pukul 12 sampai pukul 5 pah tak atanak gelu. Lakina mate budi. Ngongku mak kehe kok. Hah? Pas sing ibu nak kanak niki ya Allah, bunyi keng tak lesol. Kan ki kan? Nek ketege ngidaan nang lo itu mau olo nade ember. Tekumun, oh yang benana. Bodoh sama nak nangis nangkin mancung dari dambu sana. Dia make laki ibu nak kanak kene teku. Onjak berderuan. Onjak berdeki. Bodoh sing ibu nak kanak. Mureng laki pengajian ibu nak anak ini ketiga kemungkinan. Situng, pengen laki peraten. Nomor 2, takok ke bini. Aku pak. Oh tapi kemungkinan nomor 3. Beni anang tibi, anang janda juga. Jadi trauma sama kampung anang saya. Apa kan berlagu nah? Bagaimana merayu janda sudah ya roh? Timang anaknya. Tak leh sehari bimbung marin aja.
Jadi sampean kak kantor ini perjuangannya luar biasa. Maka kalau ben hadir kak kantor kalau ben ke pengajian, kula tak usah bahas tuan rumah. Sampean ke tuan tamu neboi. Sampean kan tuan tamu, ini kan tuan rumah. Kula tuan takurnya. Mbian kan tuan tamu na saus tak usah bahas tuan rumah. Mbian kan tuan ka modal, sampean nyiksa. Sateja payah ben nyiksa na ajunan bi Allah bekal iblis. Ajunan sateja bekal iblis selamat ya ajunan Allah Subhanahu wa taala. Manter sagak dinto bedena amin Allahumma. Mangka nembian mun beda acara pengajian, acara maulid Nabi. Ni kemun tak keng beda alangan lain tar pun. Saya asau saya mau itu acara naik kak di mungkin ki beda kesempatan entar. Meskipun depak ke pengajian sampean tak ngerti sekali ke saya bahas. Kitikal tak nak. Pelentar pala selain ngakan. Pala selain mule. Depak gebung kau tanya aki, apa yang gelak? Tahu. Yang penting dan nak. Kini kebanyakan bahas masalah. Kan apolong kelaben majlis zikir biaya sampean ibu keluar. Kak dinto nilai ampun tak pada. Jadi sampean mun bisa entar, pongki bisa. Karena orang semate ni ketro odi opole tro abur ngeben sampean. Sementara gula ben sampean tor kadang sengkah, tapi alhamdulillah makin sehadir cek ramine sebini selake luar biasa. Malah ruak 30 benembi apa? Hah? Apa? Ini eneng lah dia ke kayu. 30 benembi. Apa embek napa embi kan tone kan? Embi. Lain embi benembek lain. Bah, budung sapi kan tuh apa nyaman? Empe. Apa budung sapi nak? Oh, jadi mun kembi, mun budung sapi. Empe, oh iya. Saya rasa hanya mimpi je lang doon. Karena di Bangkalan mun mbek, ni kembeknya mana? Ni kembek mun di Bangkalan. Aku dah tahu ning saya. Pokok Bangkalan itu beda-beda. Nak antara mbek benembi. Ni kay Bangkalan. Jadi mun saya ni kana pambek tahun ning. Pokok situng iya tekel yo. La haula wala quwata illa billah. Jadi beda-beda beda antara mbek benembi je. Situng ngebudung sapi, situng nikah. Lah mun empek je. Baru kan tu mangkimpe guna mun Bangkalan tak mangkimpe ni kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, jadi mun bisa pongki pada kesempatan hadir ke acara. Malah kuli sering beda Pak Iman Kak Diman. Sampian sehadir kak kantone kak. Mun de pada kengding bendingan ben holilia sin budian iya akhirat. Nih kekeluan sampian masuk surga. Keng jadin aki nur aki ya kok. Kekeluan sampian. Apa mak keluan sampian? Sampian kak kantone ke entar rogi. Bener. Mbian kantone kak saya sepedaan luang bensin, saya norok mobil luang ongkos. Kan tak mungkin Pak Kelebun akan ti ongkos sering banyak ni kan ki. Tak mungkin banyak gelu. Gula paling jauh mungkin dari Bangkalan. Keng gula makin paling jauh, bensin ni kente. Masa anjak deh. Jadi sambian ni kamera bu, saya sepedaan luang bensin, saya mobilan luang ongkos. Lakar tak mun penting jauh ben huliasin,
Cawan huli yasin. Keng sampian entar rogi kan to. Seluang bensin. Tak mungkin bensinnya gente. Banyak gelur saya gente. Tak mungkin. Bener. Iya, saya rogi bensin. Ini kan sediakan tuan rumah nih kan. Kan benih gentenya bensin nih kan. Benih makin gula oleh nggak kayak gitu. Nikah sadar karena tuan rumah. Jadi yang kifurukan moloten akorban dunia nikah. Pengorbanan tuan rumah. Karena Abu Lahab akorban budak. Satu je makin biaya. Makanya kula bahas. Tak bahas tuan rumah. Biaya tuan rumah banyak saya keluar makin. Kan gitu. Kula bahas sampian. Sampian bensin luang 10.000. Sampian ongkos luang 10.000. Kan bensin tak ikentek ya sampian. Nikah lain. Nikah benih gante. Nikah sodako na sahibul haji ke sampian. Nikah sodako. Jadi nikah saya selamat. Pak Soli Budian nikah. Ini kesidik gula nikah. Ini orang akan tisu gula. Lo kaila pelap. Dapat kan di maki burung. Mari tisu kirbuk boleh kita. Sambian gak ketuni kan rogi, berangkat sambian rogi, ngongkos tibi, sambian desu sambian bayar, sambian rogi na bensin, ben rogi na ongkos, kan tidak seakan tak kan ki? Nikah pengorbanan ding sambian, Khalil Yasin lah karena jauh, keng gula nikah kan tak bensin, jadi mun abahas masalah, bacra, pakun keluhan sambian, kemudian masuk surga. Apa? Ihlasan sambian. Sambian berangkat kak kanto berangkat akorban, mulai nada ekente. Sambian tak kira pikiran kan? Mas sambian mulai pak? Ya Allah, 10.000 dia lo ekente ibu kelebu. Nama saya sendiri. Enten kan? Berarti ini kesampian akorban, pah ikhlasnya mana? Sampian akorban, ikhlas. Khalil Yasin, kak kanto, jauh, pah bensin tak ekente. Entah apa pun. Haklillah tak penapa. Pun tak usah beri tak apa-apa. Kula ni kabak kali kau jangan tak ikan tak bensin ni kabak kali. Kula tak minta. Ya kula tak nilpun kula mulai biasa. Ken ngalkal din na di kula. Apa cak gopan dok bi kula. Pun maksud tu senika. Mari kita ngaki kalau. Coba maksud tu senika. Maksud tak gula kasi ki beda keretak yat ini kak. Jadi ketika peleman gula, pak kali gula. Mungkin tuan rumah keng kelopai, mungkin peleman gula. Punten gula usaha. Ya lo apa keng benitang rizki, ben boleh cek benih keng ngalak terep cek gula benih keng ngalak ko. Jadi peleman kasi gula pakun. Ikhlas, keng pakun kira pikiran. Tapi pakun. Pada boy. Wah pada boy. Siapa supir? Tapi saya pemulai kada itu. Seni kebuk. Sekak dito sih bisa pada pak kurang lebih. Seni kiding aki. King arte gula kiding aki. Empian luang 10.000 nih. Tak ikan teh peleman nimban bisa tak kira pikiran sama sekali. Padahal sampean tarugi. Seni maksud gula kan ki. Kula kan mengatakan beli bensin gila. Pas tak ikan, punten kula ni tak minta. Kula ni halal. Tapi maki halal kan ati bukan nagretek kula. Kan, jadi mun abahas ikhlas, ni kapakun ikhlas yang sambian. Karena sambian peleman bisa tak mikir ka ubang 10.000 sama sekali, semakin epat ada. Sementara kula, ni kaki agretek mulai. Meskipun kula benih kengar, punten. Cek. Punten ongguan. Bola torot katina ka. Boleh. Waktu Pak Kareng apa dina dibaca saya. Jadi mun abahas tingkatan ikhlas para rabu, abahas ate. Nek abahas ate benih abahas secara zahir. Mun secara zahir pun tidak pernah pejak dengan benih ngalak derep. Tapi ate ni nyaman manusia kan pakuna kertek, gula.
Njak mi da iya na pakai kolopai senik kehina. Berarti mun abahas tingkatan ikhlas sampian ben hulil sini ki ikhlasan sampian makin. Apa napa? Karena sampian bisa takkir pikiran sama sekali. Bener. Makanya mun abahas selamat budian keluhan sampian masuk surga. Keluhan sampian masuk surga. Sampian iki babi malaikat dem aja ke surga. Mi ke surga. Cak gue lambat antara ke pengajian. Nah. Pak Gilebun, kakak anak-anak nih Pak Gilebun. Keluar dari Lobu. Lobu sampai. Allahumma sholli ala Muhammad. Kini kan manusiawi punten jangan gila gasa. Benih masalah yang kuda ngarep punten. Tapi ate nih gila pakun ada. Mun sampean kan enten kan tak kira pikiran sama sekali kan. Asli tak kira sampean. Maka namun abahas ikhlas para Rabu. Tingkatan ikhlas ini kepakun berending sampean, pakun raja ending sampean. Jadi mun abahas selamat sampean ini kemudian bekal masuk surga dah ada. Bekal selamat dah ada. Ben manter pada selamat kapi. Gula pada manter selamat dia. Manter pada becer dia. Benih bulan pan saya acara mapah masuk surga tidak ada belum tentu. Balamun jokor kaki buru kesah ajunan seselamat ke ada. Mangkana mun beda pengajian iman kak di mak saus, mun beda acara iman kak di man bisaus, mun bisa entar tuh entar. Mi selain gula benajunan bingkengan tak tetilan jalan becer mi kala benlong molong entar ke pengajian tetilan jalan selamat kau leben ajunan molar manter segak dinto bedana amin Allahumma pon situng nih kah. Jadi kala ben entar kantok ajunan nih pon pasti selamat sareng Allah. Apa napa ulama ada pasti? Karena Sayyid Muhammad dalam kitab Haulal Ihtifal ni kanya taki Abu Lahab saus paringan seksana. Padahal Abu Lahab ni mati kafir. Mati kafir Abu Lahab ni keng pulan toman akorban tunya ketika lahir Nabi Muhammad Abu Lahab seksana paringan. Pada remah kau lebih najunan sesaben tahun tunya keluar tunya korbanaki untuk amoloten. Oh tak bersampian enten benih amolotan tibi entar kamulut napak kelebun. Tapi sampian akorban tunya mungkin akorban bensin, akorban ongkos, maka cek kubatir pengorbanan sampian bekal ibitong sareng Allah ben pengorbanan tunya sampian bekal tetilan-tilan sampian masuk ke surga. Tung, kayak ini kah? Tung. Nomor 2, sampian kalau ben entar kak kantu mungkin ini kaputran sampian bekal teti orang alim budian. Amin. Apa nabi mek segad itu? Perhatikan. Ada pendapat Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim secukan beliau nikah menukil dari pansupenapan pendapat para ulama bahwasanya man arada ayyakuna ibnuhu aliman fayambaghi ayyura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukrimuhum wa yu'tihim syai'a fa illam yakun ibnuhu aliman kana hafidhuhu aliman. Cepon Imam Az-Zarnuji serah setero andi anak-anak ngarte ilmu syariat anak alim serah setero andi anak-anak andi ilmu maka cepon Imam Az-Zarnuji pakon amul jaaki orang-orang se andi ilmu otaba majelis ilmu. Mbian mangken ni kak kan hadirkan amul jaki majlis ilmu kan ki. Mangken majlis ilmu ni kamulja kan gara-gara sampian Rabu tege tak nemu kenengan ngak nikah. Mun pas sampian tada entar kira-kira. Khulil Yasin pa abidatu ka empe dia. Mbi, oke, mbi. Mbian tada entar kula datang dari Penggalan. Masa kula abidatu benembi wa duaan. Kan tak mungkin kan sih. Majlis di kamangken mulja gara-gara erawui panjenengan. Majlis ilmu mangken kak dintok aderajat. Gara-gara ajunan hadir kak kantok. Muang bektok bejana istirahat ya payah panas ket nyelket tego tak nemu kenengan. Le sampean gara-gara entar kak kantok. Majlis kak dintok mangken pah tetilan celina majlis mulja. Le sampean saamul jaki majlis ilmu mangken ni kada. Cukan amul jaki para guru para ulama sampun Rabu beda itu 5 bak kalebun. Ecen ciaki sareng Asy-Syaikh Az-Zarnuji
Sampian bi Allah bekal paringi belsen potrana bekal tetina poto sesolihin ben solihat. Potrana sampian andi ilmu syariat. Bahkan sampai ada waki biasa jadi. Illam yakun waladuhu aliman kana hafidhuhu aliman. Toraihi sampian seamul jaki orang-orang seandi ilmu, seamul jaki majlis-majlis ilmu pada ben mangken. Mun potrana sampian tak alim. Alim ni bekal tumbuh ekompoya sampian budian. Kerja ni. Mun potrana sampian tak alim. Kebetulan saya akan tumpian potrana lajar raja kapila tak muduk. Ya kan tak mungkin. Mullah potrana sampian landi anak kapila raja lah keluarga pakai andi mullah kan lamari muduk maksudnya. Maka cebon As-Azhar Nuji illam yakun waladuhu aliman kana hafidhuhu aliman. Sampian seamul jaki orang-orang seandi ilmu. Benamul jaki majlis-majlis ilmu. Torai. Mun sampian potrana tak alim. Maka alim ni kapekar umber kompoya sampian huleku. Mun kompoya punten. Anang kompoy. Napanya mana? Pio. Mun punten. Anang pio. Napanya mana? Kerepek. Mun kerepek. Anang kerepek apa? Anang kerepek. Mun punten kompoya kerepek. Mun punten piyong kerepek. Mun punten kerepek-kerepek. Bogong makanya orang Madura ni kak, orang Madura ni kan bi Allah coba tengok ni. Ada orang Madura ni kapah tega cek buduna sini kak. Apa napa? Karena rata-rata benga sepo kauleben ajunan orang Madura ni kalibur kapi ke majelis ilmu ni kak. Ini mereng Madura bereng Madura butuh. Ya mun pahero teti kiai kapi teti nyai kapi kan tak mungkin. Tapi kan terkadang gelanun, luar Madura terkadang berisol apal Fatihah lek kak. Kimun reng Madura bu, mun saya mahkul bu. Paling al-kafirun saya tak apal pelan banyak sepada. Al-kafirun makai hulil yasin ampu apoter. Makanya tak langkong mun tak pati apal lampian cek mami maca al-kafirun. Mun pahit paling ngeter ada seno tupa. Apa teman tabangki gula. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'bud wa la ana 'abidun ma abattum wa la antum 'abidun ma a'bud. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. Tak betah ibu di makmumah. Lakum dinukum waladdallin. Aku tak pasal but pasal. Baca macam Quran ni banyak sedak ada ayat. Ring Madura ni gak pernah rabu. Satu aja. Coba. Adakah orang Madura yang tidak tahu baca Al-Quran? Ada ring Madura ni kauning maca Quran kapi. Tak ibarat tak temur. Ada ring Madura tak uning maca Al-Quran. Sampai sebeda coba. Itu muca ring Madura. Apa? Ngaji na pelak. King mun ngaji ring Madura kurang angangah. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mun iya ni ring Madura. Mun saya coba, telempas anganga gelu. Waca kalu lilaki kan tata. Coba nih kak. Ring Madura nih kak ada saya uning ngaji. Saya tahu ring Madura nih kak uning ngaji. Mak bisa. Karena saya tahu bang sepo kau leben ajunan ada saya tak lebur ke majelis ilmu. Torai ki bagian semendepan nih ajunan setiap pengajian entar, setiap pengajian hadir. Budian putrana ajunan Allah bekal epaumber epeteti orang alim. Illam yakun waladuhu aliman kan hafidhuhu aliman. Mun tak umber di anak putrana sampian pasti bedetet tina poto se alim. Manter sareng Allah Subhanahu wa taala beni coma anak sateje keluarga kaula ajunan manter bedetet orang alim kepi sareng Allah bedetet orang-orang setakok da ajunan Allah Subhanahu wa taala selamat dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma. Pon dua nih kak. Nomor situng napa gelak? Ilang mbi. Nomor situng ngembi. Nomor dua empe. Nomor situng. Ajunan saya korban tunnya mangken kak kantone kebi Allah bekal iblis kelaban selamat ya akhirat. Tung. Nomor dua
Ajunan semangken amul jaaki majlis ilmu ben amul jaaki para guru sampun rabu kesempatan mangken. Ajunan putra Nabi Allah bekal ebetet tinak putus alim. Otabe putra Nabudian bekal bede alim. Amin. Senomor telok sampean korban nggak nikah beda pengajian entar malah banyak kedi kok hadir boleh kagak muslim leku kok hadir boleh atena sampean makin kalau mulai aniat pun pokong kedi entara kok pokong leku entara mana bi bahasa santri bani aniat nikah azam asacco kedi kok entara ke pengajian leku entara du malam entara berarti sampean gak dintoh la yazalu talib sampean gak dintoh berarti ta'abe obe tetep dalam keberadaan nyari ilmu. Jadi sampean mungkin meskipun peleman kecompong, sampean meskipun mungkin ampun keluarga, sampean andi rakah, andi lake, andi anak, keng sampean ki agretek, kedi kok ngaji boleh, leku ngaji boleh, maka sampean ini termasuk tolibul ilmi, cak orang senyari ilmu. Mun sampean pah sete, bila saus sete, keng mentergi lanjeng umur kepi. Pah sete sampean. Maka saya terbila mun aten sampean ki ataluk kalaban ilmu ki akateng kalaban ilmu ko gedik ngaji ko deku ka pengajian boleh sampean saya terbila saus nikah cak syahid fil akhirah amin Allahumma syahid ni ka beda telok beda syahid fid dunya wal akhirah syahid dunya syahid akhirat saya ni ka orang syahid dunya akhirat man mata fi ma'rikatil musyrikin orang saya mati perang kalaban orang Islam orang Islam semati perang kalaban orang kafir li'ila'i kalimatillah mati peperangan tujuan untuk ningki-ki agama Allah orang Islam perang ben orang kafir mi perang keng ningki-ki agama Allah mati se-Islam syahid fid dunya wal akhirah itunya syahid tak usah rabetin tak usah pandii tak usah buntu tak usah bejengaki pah bendem kau jangan ke kuburan mungkin ini ke syahid tak usah buntu tiga kelampi bendera ini ketorot torot bendera ini ketorot karena budian ini kebekal jaga para rabu dalam keberadaan dera nanti saksi bahwa kak dinto mate untuk ningkiaki agama na guste jadi para sahabat sesete nih kan langsung tak usah pakai labun tak usah rabetin ini kan langsung enyame syahid ay al mashhud saksi endi para malaikat cek ke orang sampun selamat tapi mun sa perang ala benreng kafir nih kan ningkiaki agama na Allah mun sa perang benreng kafir nih ke arbu paraben makilah mate benreng kafir makin musuh na kafir keng mun sebab pebeni ki agama Allah ni kebeni mate syahid ni kenyaman mate sakit lain mate syahid ben mate sakit ni kan lain beda mate syahid beda syahid mate tak ada nih kan beda ben mati suri ni kering mate di boleh keng mun suri mate haram mi bodoh kak di talang kong kali. Bipak kelebun mete aku bodoh cak bodoh kak suri kau. Talang kong kak suri siapa orang kak suri. Mi entar kak suri pokoknya. Wah tak kenja ten Mario di mate boleh tinggi kak suri. Jadi etunya syahid ya akhirat syahid. Beda orang nikah syahid itunya meloloh. Iya akhirat masuk neraka. Serah orang saya perang benreng kafir mate keng alasanna saya perang benining kia-kia agama Allah. Keng nunjuk aki na ca abang pelak, nunjuk aki ca abang angko. Banyak zaman Kanjeng Nabi, sahabat-sahabat yang dianggap sebagai pahlawan neraka ini kebanyak. Nang hadis banyak. Jadi sahabat Gusti Kanjeng Nabi mati di dalam peperangan alaban orang kafir. Tapi meskipun mati peperangan anaban orang kafir, kak dinto tak masuk deka swarga karena saya perang ben orang kafir tujuannya beni untuk nikiaki agama Allah. Jadi syahid kak dinto kotuh perang orang anaban orang kafir pas tujuannya untuk nikiaki agama Allah Subhanahu. Nikah syahid dunia akhirat perang ben orang kafir nikiaki agama Allah. Syahid dunia to itunya syahid ya akhirat masuk swarga masuk neraka. Perang kalaban orang kafir keng niat tebeni untuk nikiaki agama Allah niat tebeni akhirat senomor telok syahid fil akhirah akhirat etok se syahid etunya kotu rabati etunya kotu pandii kotu buntu kotu bajangaki kotu rabati akati kau leben ajunan ngopuraki orang mate etunya biasa tak syahid keng akhirat syahid budian tak tanya aki malah langsung sahabat ke swarga saya nikah situng
man mata fi talabil ilmi, orang saya mati dalam keberadaan nyare ajunan nih tempo makin nih kan ngaji pah mati umpama ya siapa sih nyekel lah pada gua punten keh gua yang ben ku kira pada ke mati belani gua cak seni kebuk mati nih kepada baktona idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun mun beni baktona mati makin orang kepingu cak mati lo kira mati kesambian jago takko jelas orang ini kemun bi Allah takdir mati kemis, rebu keker di pesawat, tak kira mati kayak geluran ada dek kemis ya bu. Tak bisa mati nih kak, no bisa. Jadi mati kak dinto pada Rabu, kok mati? Makin lebih orang yang kocak mati, macam Allah tak mati, lo kira mati. Bener, tak bisa. Makanya compok nih kesampai beda orang di ibaring, tahlili di odi kak. Ki odi tahlili kak ada. Muak sapi ke Pontianak, sapi nak karem, Pak Polo sapi nak karem. Pulan ikiding bertejak kapal sehingga bersapi ni kata kelem. Sampai 15 hari pakun tada abali. Tahlili lebih keluarga. Mereka tahlili petong malam pah berde datang. Njak canggul pekuan suku mikil petong hari tahlili di odi deh. Saya lagi odi tahlili. Orang ini kemun berdia bajana mati pada Rabu. Tak kira apa pah numpak rebe nani kan. Pah ngambeng rebe nasa sampai nasi tumpak. Pah ngambeng di tasik ni kan. Mun beni baktona mati lo bisa. Ikeng mun bajana mati mak kita kering mak kita sakit pakun mah. Kuli lihat sini kan sehat. Umur lagi ngoda. Jadi umur 17 tahun gula. Hah? Tak percaya nih kan. Hah? Ki ngoda ki sehat. Acara mah ki santa. Tandi penyakit. Saya sih bisa nebak. Peleman di kantor deh Pak Kebengkalan. Romoro tak lemat teh. Dari romoro mati mendadak deh ya bu. Oh lepatin ada di nari kok. Jadi urusan mati ini kepada Rabu kula benajunan tak uning. Keng saya mati. Aten ta'alluq ka ilmu. Jadi ngaji kok. Leku kok ngaji ya. Du malam ki intara. Minggu aki ngaji ya. Sampian aten ta'alluq kalaban ilmu. Berarti pian nyaman talibul ilm. Orang yang nyari ilmu. Pah setu kita ada pak kebektonan ngaji sampian. Sampian ni kesahid fil akhirah. Itu nya kuturabati. Keng akhirat budian tidak pertanyaan pole kecuali langsung esabe ke surga Allah. Amin Allahumma. Banyak yang sahid fil akhirah ni ke banyak. Orang se akhirat sahid itu nyalok sahid. Keng akhirat sahid ni ke banyak situng. Orang mati dalam nyari ilmu. Nomor 2, man mata tulqon. Orang mati rembi. Mbuung mati ketika rembi. Cepon ring bengkalan mati aranaan. Nah itu apa nyaman? Mati rembi berarti itu andi dina berarti. Orang seset di dalam keadaan rembi. Mbuung mati. Ketika rembi. Ini langsung ejamin swarga. Sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang itu nyalok sahid. Kau turabat ini kan. Pasera boleh. Man mata bil hadam. Orang semate ekerempak bareng berak. Ekerempak semin. Ekerempak bangunan. Otabah keker di lantai 5. Pah mate. Ketika bering salah satu anggota DPR di Makassar. Keker di lantai 4. Mak keker alonca jang tibing. Pak lantai alonca. Ini kan termasuk fi makna hadam. Orang pada ben seekerempak bareng berak nih. Keker pah mate pada Rabu. Ini kesahid fil akhirah. Otabah orang semate katonon. Otabah orang semate takellem. Otabah al-mabtun. Orang sakit tabu pah mate. Nikah cepon hadis. Orang sakit tabu pah mate marina. Nikah syahid fil akhirah. Sakit tabu tapi. Kalau sakit tabu. Mana bicara cepon ring bengkalan bi kelerah. Lambat sih oso. Makin cek nganda banyak bidan. Tak oning banyak dokter makin. Tak oning napa nyaman. Lambat ni gue lagi nyapok. Sakit tabu mate sih nikah. Cepon ring bengkalan ekocak kelerah. Menikah tu pula penyakit keleroh. Oh kolera kan tuh. Kolera. Kayak tabu lah kan. Mun kolera sakit napa kan tuh? Oh iya. Olaran. Beda olar lah. Olay ba na tabu ba kayak tabu.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi, kalaban hadir ke pengajian makin. Nih kalain tuan rumah, sampian melolo nih kampun oleh telok. Situng. Nomor 2. Nomor 3. Iya, sepenting lah apal nek kedeki mau tanya aki apa? Iya penting lagi ngai guntung telok deh ya bu. Kayak ngai. Nomor situng sampian nih kabukal pasalamat budian. Orang kaja. Yante coba makan ke ada, boh. Iya ente abarin keluyo. Oh bang kurang kaja sumpah mangkat ke TV ente. Nomor situng bakal selamat ya akhirat. Nah iya. Oh kita anu lah nyotok. Ente soto ke gelu. Nomor situng yang selamat ya akhirat. Nomor 2 para rabu. Kau leben ajunan sehadir makin ke potranah insyaallah bakal tinak foto sealim. Senomor 3 bila saus ajunan seta insyaallah itu les syahid fil akhirah. Sepenting jangkik buruk pakun ata'alluq pakun agentong atini ben beda pengajian entar ben beda acara entar mantar bi Allah tetilan-tilan selamat becerah dunia akhirat. Amin. Ben polemi abahasa iya akhirat cek itunya bayi tak pada saya ngaji ben setak ngaji. Mbian ibri aing, ibri ide oron, ibri ayam goreng. Bener. Mun selok ngaji kan tak oleh yuk. Tak oleh. Mbian saya hadir kak kanto nih kak. Antara niat ngaji, ben niat tak ngaji. Situngan niat ngaji. Situngah. Enjek keng norok pelan ibung kona tada orang bah norok aki sekali. Engki niat ngaji keng pulang neng ke TV. Norok pas. Kula tanya, dia pak kan to maki saya tak niat ngaji kan pada oleh berkat kia, pada oleh nasihat kia kan ki. Jadi orang ni kasih apolong majlis makin ni kak. Akati dalam tebun hadis humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Pokong saya rasa saya gabung makin ni kan to ni kak. Makin niat tak mukhtalif, makin niat tak ada pada. Beda saya niat ngaji, beda saya tak ngaji. Maka saja saya hadir ni ke situng selamat selain selamat kepi. Ni abah saya herat, cak makin situng melok ajam selain melok cukup ajam kia. Situng melok kotak selain saya tak niat pada melok kotak kia. Malah terkadang saya lo niat ngaji sampai ngelak gendua kotak. Ya jangan gelak ngelak berapa. Ya YouTuber aja beda pinter kia. Nengak tengah ada yang bini. Mi tahu saya angkat saya kan. Apa cak ngedin nak dia tuh. Atau bengak ruak jadi nengi lagi dia mana neng lagi ya. Tahu kia kak ngangak koko dia. Hah? Terus kasih rajo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir. Jadi ini jak kikir, bu. Kenapa? India. Sampean teman mangki bodi lagu India lagu Nabi Muhammad. Cek mangkin ke molotan, mun molotan ini mun lagu coba lagu saya bodi Nabi Muhammad ta. Mari oh mari baca sholawat Nabi. Bodi lagi. Agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad. Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah. Mari. Kalak HP na nyuti ka kapan lagu re.
Arab apa? Jaga buru si ambua. Kamu itu seperti pocokku. Roja. Bon setelok ni kagak iki. Dadi sampean malah semangat ben ngaji ya. Kayak setelok ni kan. Ben belaki ke bagian selok teman ngaji tapi insyaallah mun sumenep ni keluar biasa, Cuk. Kula tak teman mangki rombongan pada ben sumenep ni. Oke. Punten maki Mekasan ni ke beda pengajian, Sampang beda pengajian, Bangkalan beda pengajian. Kene enggak sumenep ni kedeki kapan bodo kedojo rombongan kedojo kepi sini. Pan keborok kepi sini. Untung seragaman. Janung banyak mulai kon tetangga aja. Abeki kan salah numpak mobil mun tak seragaman pian, Bu. Untungnya seragaman. Karena banyak punya terus itu mobil. Nah coba pian kula cak seragaman pun tak banyak hilang bagian posepon aja. Kira mun bagian oba mbah kapan beda mobil ongkel. Kan pada kepi mobil 300. Mun seragaman ni ketika itu mujak seragaman ni ke benih kelompong. Jadi akhirnya kembali ke habitatnya masing-masing. On, dan kula motor asa terakhir, dan kula sering pada Pak Iman Kak Diman para Rabu. Bade setung amalan, saya amalan Kak Dinto bi Kanjeng Nabi, nyata aki, orang saya ngamal lagi Kak Dinto, jamin bi Nabi Muhammad bakal selamat ya akhirat. Nikah hadis Hasan, saya riwayat taki Imam An-Nasai, dan kula sering pada Pak setiap Kak Diman pengajian. Dan kula tak teman mangki beda amalan selebih gampang dari amalan Kak Dinto. Situng. Kenapa amalan nikah? Kanjeng Nabi debu senikah. Man qara'a ayatal kursi kulla duburis shalah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Pasera orang semaca ayat kursi ben mari abajeng. Sekalian saos. Keng ben mari abajeng tak toman tobeng maca ayat kursi. Kulla duburis shalah. Setiap salah dari abajeng maca ayat kursi sekalian. Lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Mun tak masuk swarga kengki odi. Cek saking ngamate erona langsung sabe suar. Ini kan Nabi Muhammad saat debu nih kah. Ayat kursi baca sekalian ben maria bojeng. Gempang napa melarat. Makai hulil yasin sampai makin dok temani kalau pai pakun maca. Pada takut poton dia makin kok. Pada takut poton dia. Makanya hulil ada pak kesampian ni pola ike ngai beli mana. Jadi ayat kursi ben maria bojeng. Sampai kilo abojeng ngasar deki kayak ngai baca ayat kursi. Share sama ayat kursi ben maria bojeng. Korban maria bojeng. Kullatu buris shalah lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Maka sedeng ngedengi ben selang-ngalangi orang ni masuk surga. Ni cuma mati. Cek saking mati. Langsung masuk surga. Mun tak masuk surga berarti orang ini kita mati. Siap napa tak siap ngamal lagi? Siap napa tak siap ngamal lagi? Dan kula sering pada Pak Iman Kak Diman para Rabu. Mi abahasa iya akhirat ayat kursi nikah. Kula ben sampian ki odi. Asaren nama ca ayat kursi. Maka jepon ulama. Orang seasaren nama ca ayat kursi di dalam Roma. Situng. Ketika asaren tak kira masuk seher. Tung nikah. Nomor 2. Orang seasaren nama ca ayat kursi. Selama asaren Roma nikah. Jaga bi Allah. Tak kira masuk maleng. Korla benga kunci. Mian minta apa aja muni boleh. Yang senek kebuk. Mun kadung masuk nama leng, makila kanceng pakun cotat ben racang. Mpian mun seasari ni ke maca ayat kursi. Engki ikhtiar beni kapan maca ayat kursi pah labeng berber make goceng masuk gede. Mpian kor asari na maca ayat kursi. Labeng kunci ni ka ikhtiarnya mana? Maka umpama beda maling masuk abi Allah pagagal. Imara cenga cecer, imam maling apa ngantuk pah ngide ya deung labung. Imma pah sengka maling imma empian pah bi Allah ibri penyakit betok anta ambu sekali. Kok kan mulai maling jumun pandai. Engki cara Allah maburung ni kan cara Allah masalah ni kan banyak jalan, Bu. Kan banyak jalan. Jadi sampean saya ngelakuin nikah, ya Allah bakal berselamat. Dan kula sering pada Pak para Rabu. Bahkan
Mun sampean tak percaya, cak ayat kursi ini keluar biasa. Sampean sebiasa itu paap saap otiaki kedi. Lecek pun ring matura mun tedung ilaro sebubungan, cek pun kan itu paap saap ki. Empian sebiasa itu paap saap kedi nika sebelum asarin maca ayat kursi. Cek tedung ilaro sebubungan, ngalle tedung ketas bubungan bian masa. Empian tak kira itu paap saap. Tak kira itu paap saap sepenting kor sebelum tedung maca ayat kursi sekalian. Pahasarin tak kira itu paap saap. Mun sampian lah maca ayat kursi pas pakun etompa op so op tager mbiar muna jalanan sing malem mah takok macam beda jerengkong di ulama epakon ambu geluh maca ayat kursi sekalian wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim erobali petong kalih sera semaca ayat kursi wala yauduhu ibali petong kalih tempat sebanyak setan nah maka setan ni kebekal buru mun sampian la maca sampian pakuntako sampian buru ongguan nih kabu ongguan jalla kau tak abdi malam-malam kia kak. Mbian potongan ni tak percaya ke kamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Man terbiasa ngamalaki ayat kursi. Amin. Terbiasa ngamalaki ayat kursi. Amin. Sekalian saus pen mari abejeng. Mun bi sampian ekolopai kodo mun ekolopai kodo tetimpian maurib tak maca kapan isya ya kau hibur maurib tak maca kodo kapan isya maca dua kali maka bi Allah bekal selamat maka bi Allah bekal becerah tunyah selamat tunyah becerah akhirat selamat akhirat becerah amin Allahumma demikian yang bisa kami sampaikan kurang ini sejam kok orang munceng bone. Iya pun saya banyak ku tak lecak ya tas ni. Korang. Semen. Aduh, empian. Saya dentek mulai kol 12. Tung 2, telok 4. Berarti saya dentek 4 jam dia. Satu aja nih ke 4 jam saya dentek. Senior wadentek siapa ni? Bila Pak Kelebun senyurah dentek tekundang nah mohon didanti berdeda iya nah kulis saya mangkat setengah 11 kulis saya mangkat Allahumma sholli ala Muhammad bon sagak ditos saya pada Pak kurang lebih nanya unsapora saya tidak batas epon mana bi beda bener dari saya pada Pak kebenaran mutlak fadl dari Allah mana bi beda salah kesalahan murni umber dari keintengan ben kebutuhan pribadi nyuun sapora ben nyuun pelarasaki subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung